Love operations over mu kiyaga cya Tanganyika. Operasiyo zikomeza komeye mu mazi rwagati. Ubwato burazenguruka. Maritime warfare yatangiye hagati ya M23 na coalition ya Fardc na unity ya M23. Tayari umutwe w'ingabo zawe inshingano zo kurwanira mu mazi ugizwe n'abasirikare batojwe by'umwihariko ndetse bafite n'ubwato bwa gisirikare. Over tayari they are watering. Bamaze kugera mu mazi tayari. Rugamba ye gutangira. Hakurya i Bujumbura nabo bari gutanga umusada mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025. Patrol boat bwato bwa gisirikare bukoreshwa mu kurinda no kugenzura, gukumira ndetse no gukurikira no gutahura ibikorwa by'umwanzi bwamaze kuhagera. Amphibious forces, ingabo zishobora kurwanira mu mazi no ku butaka zigakora igitero mu mazi za M23 zaje. Ariko mbabarire ntuze kumbaza uburyo zatojwe, uwazitoje ndetse icyo nzi cyo nuko impamvu barwanira nukurokora abaturage ndetse no kubuza Fardc kuba yanyura mu bice by'amazi za kubangamira abaturage bari Uvira. Ibyo byo ndabikubwira ndabizi. Ndakubwira ko kandi amphibious assets, igitero cya gisirikare gikorwa n'ingabo zivuye mu mazi kuri ubu bigaragara ko neza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika harabura gato ikosi ryaryo ryose hakurya bakora urugamba rwahita rutangira, ibintu byahita bijya mu bundi buryo. Naval fire support tayari yamaze kuhagera. Inkunga y'amasasu ndetse n'ibikenerwa muri izo operasiyo tayari ku nkombe birahari. Kuri Kalundu port hari depo, minisio iruzuye ndetse buri kimwe cyose gikenerwa kirahari. Indirect fire, kurasa urusasu neza byose birashoboka. Banywanyi muzero tuganire mu buryo bwa gisirikare, turebe coastal defense, turebe kandi bijyanye n'ibiri gutegurwa ndetse nibigiye kuba, turebe kandi impamvu ikomeye M23 yahisemo kuzana navivos. Turabwira kandi bijyanye na rotro zone, agace kari hagati y'amazi n'ubutaka uburyo bihagaze ndetse n'ibiri kuhabera. Turebe kandi zimwe muri operasiyo zikomeye zishobora kuba harimo offensive operation. Iki ni igikorwa cya gisirikare kigamije gutera umwanzi no kumwambura uduce. Ese M23 irabikora ute? Turebe kandi defensive operation, igikorwa cya gisirikare kigamije kurinda uduce no kwirinda igitero ku ruhande rwa Fardc. M23 yiteguye kubikora gute? Turebe kandi bijyanye na combined operations ku ruhande rwa coalition Fardc iri gufatanya na Fdnb. Turaza kandi kureba joint operations, turebe counter offensive, igitero cyo gusubiza inyuma igitero cy'umwanzi gishobora kuba yaba ku ruhande rwa Fardc ndetse no ku ruhande rwa M23. Byose turaza kubihuriza muri area Dinio operation, igikorwa kigamije kubuza umwanzi kwinjira cyangwa gukoresha gace runaka. Turabirebera hamwe kuri buri ruhande. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara blocked maritime, reconnaissance maritime, byose turebe uko biri gukorwa. Turaza kandi kubabwira ko ibintu bitoroshye. Intano informa muri M23 ziratubwira iti twebwe nakubwira ko dufite abanavare badasanzwe. N'abasore bigaragara ko bafite imyitozo ikomeye. Nyuma y'ubutasi bwacu bwakusanyije amakuru, GD yagaragaje ko hari ikibazo gikomeye, maze abo muri G3 bashinzwe planification bahita batanga itegeko ry'uko hagomba kuzanwa Amato. Kuri ubu rero nakubwira ko Amato arahari, hamaze gutanga rules of engagement. Ibintu nuko bimeze. Ni mu gihe kandi undercovers cyase internal informer muri Frdc bambwira bati izasaramwe ntabwo zisanzwe. Naraye numvishije afandu nyobo yari kuganira
Kucombo na bagenzi be baraganira mu buryo budasanzwe bakavuga bati uru rugamba rwateguwe ryari, rwateguwe nande, ko byose biri ku murongo nta kavuyo. Aba 23 ibyo bakora wagira ngo ni ibintu bamaze imyaka irenga 20 bategura. Twarumiwe. Ni muzero tuganire hano tubashyikiriza amakuru atabogamye y'ukuri yizewe kandi mu buryo bwa nyabwo twifashishije bimwe mu bitabo biboneka kuri internet bya gisirikare ndetse na bimwe mu bikorwa bitandukanye bizagiye bibaho mu mateka y'imirwano, tukifatisha kandi histoire actuelle muri East Africa. Ni muzero tuganire mu buryo bwa gisirikare turebe uburyo M23 iri kurinda Tanganyika ikoresheje Amato. Ese biraza gutanga uwe musaruro? Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wo kuwa gatatu kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025 imirwano ikomeye irakomeje. Uyu ni umunsi wa kabiri mu gace ka Makabora, urugamba rurakomeye no mu bice byegereye ahangaha nyuma y'igitero cyagabwe n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ku biniro by'inyecyamba za AFC. Iyi mirwano rero irimo gukoresha uburyo buhanitse bwa gisirikare harimo na combined operation, fire support iturutse mu mazi, igenzura axe opérationnel uhuza umupaka w'amazi n'ubutaka by'umwihariko mu kiyaga cya Tanganyika. Reka turebe operational environment turebe ko bihagaze mu karere ka Makobora gafite terrain complex igizwe n'imisozi iciriritse ndetse n'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Biratumiye iba zone strategique ku ruhande rw'igenga Rwanda rufite ubushobozi bwo gukoresha amazi. AFC yabyungukiyemo iri gukoresha naval maneuvering mu kiyaga cya Tanganyika igahuza ingabo zayo ziri ku butaka mu rwego rwo gukora multi-domain operations. Ku wa mbere Wazalendo yatangaje ko iki gitero cyiswe offensive action kigamije gusenya ibirindiro biza AFC. Icyakora AFC yahise isubiza mu buryo bwihuse ikoresheje counter offensive tactics irimo suppressive fire yaturutse mu mazi, bityo kumira igitutu cyatewe n'abarwanyi ba Wazalendo ku murongo w'imbere front line. Nk'uko bigaragara naval component za M23 nuko zihagaze. Amakuru ari guturuka muri Roko Informa ndetse na Internal Informa ari kugaragaza ko AFC yohereje umutwe wihariye w'ingabo zirwanira mu mazi Naval Unity mu kiyaga cya Tanganyika. Iyi Naval Unity yakoze fire projection igana ku nkombe aho yarashe indirect fire igwa hafi y'umudugudu witwa Shwima uherereye mu kilometero 8 uvuye Makobora. Iyi ni inzira ya gisirikare igaragaza ko AFC iri gukoresha asymmetric warfare aho ishingiye gusa ku butaka ahubwo ikaba ijyanye n'urugamba rwo mu mazi. Nk'uko bigaragara hari guhungabanya ingabo ziri ku butaka, guteza ubwoba mu baturage. Nibyo bigaragara biri kugaragara nyuma y'igikorwa cyakozwe na M23 ndetse no guca intege imirongo y'ubufasha ku ruhande rwa Fardc. Logical lines zamaze kuba cut off nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibisasu byarashwe mu kiyaga byagize ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage, byongera physiological pressure ku basivili bari mu duce twegereye iki kiyaga cya Tanganyika. Nk'uko bigaragara kuri area dinio mu rwego rwa gisirikare AFC yagaragaje ubushobozi bwo kugenzura fire superiority aho yakoresheje amasasu n'ibisasu mu buryo bwo kwima ndetse no gukabanya ubushobozi bwo kwinjira mu gace kari kuberamo imirwano area dinio mu buryo bwatumye Abazalendo badashobora gukomeza kwagura igitero cyayo, bigira uruhare mu guhagarika momentum of operation yayo. Nk'uko bigaragara abasasanguzi baravuga ko AFC yubatse defensive perimeter ihamye mu gace ka Mboko ikoresheje observation posts ziri ku misozi na mobile unit zifite ubushobozi bwo kwimuka byihuse n'itumanaho rihamye rituma habaho command and control GD ikora neza kandi mu buryo bwizewe. Nyuma y'amasasu menshi yarashwe, amakuru yemeza ko hari abasirikare Fardc bavuye ku murongo wa mbere berekeza mu gace ka Mboko. Bigaragara nkaho
hari ikorwa rya tactical withdrawal aho kuba bahungabanya ibiri kugenda biba. Iyimuka ryateje panique mu baturage bituma benshi batangira guhunga berekeza mu bice bifatwa nkaho bishobora kuba bitekanye kurushaho. Nubwo rero Fardc yari ifite gahunda yo kohereza izindi ngabo zivuye ikarami mu rwego rwo kongera imbaraga za wazalendo, ibyo nakita ko ari reinforcement operation, AFC M23 yakomeje kugenzura umujyi wa Mboko uherereye mu birometero 5 mu majyaruguru ya Baraka. Ibiro bikaba bigaragaza ko AFC ifite operation diff n'ubushobozi bwo gukumira ibice yafashe, nubwo rero haba igitutu gikomeye cy'uruhande bahanganye nabo. Nkuko rero bigaragara, ikintu gikomeje kugenda kigaragara kandi gikomeje kugenda kigaragaza ibikomeje kugenda biba nuko byose byamaze gukomera kandi bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo butandukanye nuko byagiye bimera. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko M23 ifite uburyo bwo kugenzura route logistique zakoreshwa muri iki kiyaga cya Tanganyika, mu gihe uruhande bahanganye rwashaka gukora ibijyanye na logistique. Tanganyika ni nka axe logistique naturelle ituma inyeshyamba zishobora kwimura abasirikare n'ibikoresho by'intambara byihuse, gutwara abakomeretse, medical evacuation mu buryo bworoshye, no guhindura aho urugamba ruri, ndetse bikagabanya na zambiscade, kuko kenshi mwagiye mubona ko mu nzira y'ubutaka biroroshye gutegwa ndetse no kugwa muri ambush. Ibi biratuma AFC rigira amahirwe menshi yo kurusha wazalendo n'ingabo zifasha mu bijyanye n'umuvuduko w'ibikorwa bya gisirikare, ibizwi nka operational tempo. Ni mu gihe rero ibi byagize ingaruka zikomeye ku baturage. Urugamba rwagize ingaruka zikomeye ku basivili, abaturage bo muri Makobora, Shwima no mu bice byegereye bagize ubwoba bukabije bitewe n'amasasu ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice. Hari kandi kugaragara population displacement, guhunga ko abaturage gukabije, guhagarika kw'ibikorwa by'ubucuruzi n'ihungabana rikomeye ry'ubuzima busanzwe. Abasasanguzi b'umutekano baragaragaza ko AFC iri gukoresha uburyo bwa pressure strategy, aho ibikorwa bya gisirikare bigamije no guhindura imiterere y'abaturage physiological operations, bigatuma habaho gucika intege, kudindiza ubufasha bw'abaturage ku ruhande ruyirwanya. Nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza n'isesengura rya gisirikare, imirwano ya Makobora iragaragaza intambwe ya AFC imaze kugerwaho. Nk'uko bigaragara, hari gukoreshwa combined armed operations, kugumana kubijyanye na command and control ikomeye, no gukoresha deterrence par la force ku basivili no ku mitwe yirwanya. Ku rundi ruhande wazalendo iragaragaza ubushake bwo kurwana itangiza ibitero, ariko igahura n'imbogamizi zirimo kubura fire support ihagije n'ubushobozi bwo kurwanya ibitero biturutse mu mazi. Nk'uko bigaragara, imirwano ikomeje kugera i Makobora no mu bice byegereye ahangaha. Iragaragaza ko intambara iri muri phase de haute intensité, aho AFC ikomeje gukoresha amayeri ya gisirikare ahanitse kugira ngo igumane ibice igenzura ikoresheje ikiyaga cya Tanganyika ku rubuga rw'intambara. Ni ikimenyetso cy'uko iyi miterere iri gutiza urugamba rukomeye ibijyanye n'imirwano, ibyo nakita ko ari strategic escalation. Bikaba rero bishyira mu kaga gakomeye umutekano w'abaturage n'akarere kose ka Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe hatabaho igisubizo kirambye cya politike n'umutekano, iyi mirwano ishobora kugenda yagukira no mu bindi bice bitandukanye. Roko Informa we aratubwira ko akaduvaye ku baturage, kuko urumva nubwo bari kuri iyo misozi, ariko ndi kukubwira ko no hejuru mu misozi ya za Minembwe n'ubundi bakomeje kwavansa. Yego bwana Safari, ndakumva neza. Yego komeza tubwire, turakumva. Narindi mvuga nti ni ikibazo gikomeje guteza duvaye kubera impamvu ikomeye cyane yuko bari kwavansa mu bice bigiye bitandukanye. Yego, nakubwira amakasa akomeje ku rugamba ubundi hagati ya Munene na Kaskasi, nyine nashaka kujya ku misozi ya Pemba na Mitambwe. yego, magingo ya mu misozi ya Minembwe na za Mikarati, naho nuko no kuri Pwezeho naho urugamba rwahageze. naho niko bimeze. Yego Safari, noneho no mu mujyi wa Uvira mu ndani hagati naho urugamba tayari. ni ibintu bikomeye
urumva ni imirwano yuburiye mu maxe atandukanye kandi noneho urumva bari gukoresha noneho imbunda ziremereye Fardc ihuriro rya Fardc bari gukoresha imbunda ziremereye. Byatangiye kuba byahinduka mu buryo byakorwagamo ryari kugeza ubu Safari? Nakubwira yuko byatangiye n'ubundi mu rukerera rw'ejo kuko bari bamaze kubona ko n'ubundi bakomeje kugenda bavansa bamaze kuvumbura ko n'ubundi gufata baraka. Yego. Cyo nakubwira kimwe n'umusozi yatemba na mitanu n'imisozi ku rugamba biboroheye kuko imeze neza cyane ariko kugeza ubu haba hari abo bamaze kuba bagiraho ubugenzuzi. Iyi misozi ni iyabo n'aka gace nakubwira agace ka Mbagwe. Ni bande bayifite bwana Safari? Ni 23 bayitangiye kwigiraho ubugenzuzi kuva ryari? Batangiye cyane Menshi rwose kuva bafite amakupura ya mbere n'ubundi haciye nyinshi cyane, haciye mu cyumweru cyose ibiri mu biganza byabo bafite ubugenzuzi bwuzuye cyane rwose. Ariko amagingo ya hari n'uduce bamaze iminsi bafite ku mirwano n'ubundi yubuye mu kwa kane washize. Yego. Byagiye bagarurira kano gace nyine twatwita nk'ututugudu two muri bice nyine ako bita Mbagwe, Ngarura, Katuta na Kasikasi nayo magingo ya nyuma y'imirwano byabaye ngombwa ko bayafata akaba y'imirwano ikomereye nyine ku gace ka Kasikasi n'agace bita Muri uduce nyine imirwano ikomeye. Iyo mirwano iri kuba yaba itandukaniye n'indi yari imaze iminsi iri kuba bwana Safari kugeza ubu? Nuko bikomeye cyane birimo kugira kurumva habayeho gusubira inyuma kwa 20 kuko aka gace ka Munene na Kasikasi. Yego. Kandi uba werekeza mu makupura ya kabiri. Yego. Nta kilometero byinshi birimo kabisa. Rero urumva kuba bitandukanye musaba ihuriro ry'Afagesi. Yego bwana Safari, ariko ndumva network zawe zitize ugerageze. Sinzi ni tutari kunyumva neza, numvaga noneho meze neza. Komeza tubwire. Ubwo urumva imyaka ikomeye rero. Yego. Uburyo ubundi habayeho amatwara zikomeye zikari benshi batandukanye amagingo rero mu buryo bwira n'ubundi uruhamba rurakomeye mu maserimo kugaba ibitero mfuma aho byerekeza benshi bari kose bitukanye ariko amaze kuvuga ariko n'ubundi gukora ntabikubwira ko abenshi bakiri mu ngo. Yego. Kaba numvaga nyine habaho iturika ry'amarangimayini, iturika ryo kurasa mu kirere bakajya abantu bituruka batse ibitaro biturutse he, ariko havuze ko n'ubundi bari mu mujyi rwagati n'ubundi batuye muri izo ngo, ariyo mpamvu bakomeje kugira ubwikango. Abenshi bakaba bavuze ko ari imirwano ikomeye iri kuba kandi uburyo bw'abaza rero bakomeje kugenda bateza kuturwaye muri uyu mujyi. Safari warambwiraga ati ababirigi bari kubabazwa bikomeye nuko ibice byinshi biri kugenzurwa na AFC M23, urambwira uti bari kongera imbaraga. Byo bihagaze gutagezweho kuri iyo ngingo y'ababirigi bakomeje kugira uruhare rukomeye mu mirwano, bihagaze gute? Watubwira ko bimeze gute kugeza ubu? Icyo nakubwira cyo n'ubundi ni ko bahinduye amatwara ya babanza guca mu biganza byabo kugira ngo batozwe. Niyo gahunda bariho n'ubundi, ni nayo mpamvu ubona bari kuza ku mpande zo kurwana AFC ndetse na Fdnb bafite imbaraga ndetse n'imirwano ikora mu mirwanire. Icyo bari gukora n'ubundi bo bakoresha n'amadrone, bagakoresha indege z'intambara, icyo bashinzwe no gukora no kureba aho
kwinjira mu Rwanda ubundi icyo bashinzwe mu kazi kabo. Yego, naho kubirebana n'abazarendo uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Abazarendo ku munsi w'ejo badurumbanyije imyigaragambyo yarateguwe n'abatuye Uvira ndetse no mu nkengero z'umujyi humvikana biturika mu buryo bukomeye. Uratubwira ko abazarendo bahagaze gute kugeza ubu Bwana Safari? Magingo n'ubundi n'imikino yabo barashaka kwigaragaza ko nyine bene igihugu kuko barashaka kwiyunga n'ubuyobozi kuko bo baragira ngo hatagira abo bagira bamaze kubona ko ingabo za Fardc ziri mu kangarateta benshi nakubwiye yuko bagiye babicara ndetse abandi magingo bakatiwe uko gupfa. Abo bantu rero barashaka nyine kwigaragaza kugira ngo biyunge na Kisekedi ufite uburakari bwinshi cyane. Gahunda afite ari yo kuba umuntu wese wagiye ku rugamba agahunga urugamba yahura n'uruva gusenya. Niyo gahunda afite kuko niyo mpamvu ubu haguje impinduramatwara abari ku rugamba bohereje bafite imbaraga zikomeye cyane. Yego, naho ku zindi agisi ho byifashe gute? Kuri Tanganyika Karundu nawe ejo watubwiraga ko humvikanye biturika, kugeza ubu ahagezweho n'aya kuri ibi byambo? Byaje kuvugwa yuko n'ubundi ari imyitozo, ubundi bakoreraga imyitozo abande bakoraga imyitozo bagomba kuza gufata umusada. Nakubwiye ko ingabo zose mu magingo zaje zafatanya mwavugaga arengeye magingo ayivuza ziri imbaraga na karindi ho bari kuruhukira nyine. batangiye kuhagera ryari? Batangiye kuza ku munsi w'ejo n'ubundi. Yego, baje basanga abandi bari baje n'ubundi baba special force bari baraje Bujumbura. yego. Urumva baje babasanga. Ni igiki bahinduye kugeza ubu ku byakorwaga n'ibyabaga byose? Magingo nyine ni ihinduramatwara rikomeye. Yego, ndetse na morale, bafite morale nyinshi. yego. Bigaragara ko n'ubundi isi y'abazanye bagomba kuyisoza nk'uko babahaye itegeko rikomeye cyane, kubera yuko bashoweho amafaranga menshi, aho bivugwa ko umuntu akorera 20,000 by'amadolari. Yego, urumva rero isi ikomeye cyane, ikomeye ariko ku rwego rwo hejuru. Bigaragara yuko n'ubundi gahunda bafite ari yo nyine bahawe ko bagomba kugira kwirukana inyeshyamba bakazisubiza inyuma. Niyo gahunda bafite muri misi bafite. yego. Reka dukomeze tujyane n'ahandi ku zindi agisi ugenda utubwira, kuko yaba muri Karehe naho wambwiye ko umutekano uri guhungabana, ndetse no muri Nord Kivu naho niba ufite amakuru naho uze kutubwira ibiri kugenda biba n'ibigenda bikorwa. Ubundi ikiri kuvugwa byatumye abaturage benshi bakomeza kugira amagingo ya nakiriye ko hari abari kubabwira bari kwigira igoma benshi. Abacuruzi bamenye neza bose bari kwigira igoma kubera yuko amagingo ya muri ishyushye niyo abaturage bakomeje kugenda bavuga ko bakubwira ko tugomba kuguma mu bice byose yagiye ifata kandi ikanabyongera, aho babijeje ubufatanye bukomeye cyane nk'abaturage. Ubwo bufatanye burashingira kuki? Burashingira nyine mu buryo nyine bwo kubafasha nabo bakamera nk'uko buriya twirwaneho, n'ubwo twirwana ariko nta misada ya leta, nta misada y'abandi bantu. Buriya twirwaneho, imisada yikura ku bagore babo, ku bana babo, kuri bashiki babo, kuri barumuna babo. Yego, ubwo rero nakubwira ko burya n'abazarendo impamvu Kisekedi abemera cyane, yego. ari impamvu ikomeye yuko nabo mu mirwanire yabo baba bari mu ngo zabo, bazi karitsiye, bazi abaturage nyine bagendana, bakabafasha nyine ukabona ko bifite ishyaka
ari nayo mpamvu burya bemera cyane bitewe n'uko baba bari kumwe n'abaturage batuma biyunga nyine batuma biyungana n'ubuyobozi bwa sekezi. Niyo mpamvu abemera rero n'abaturage bumva icyo byamara n'ubundi baba bari kuri morale y'abaturage bikoroha cyane, akaba ari cyo bahindura ku rugamba. nakubwira icyo nakubwira noneho muri Karehe naho ni ibindi. Yego, turumva ku murongo wa telefoni bidashobotse ko dukomeza kumva safari, aho rero kugeza ubu bigaragara ndetse binavugwa ko abasirikare benshi bari kuzanwa baturutse Baraka no mu bindi bice bitandukanye. Kigaragara cyo imirwano ikomeye ikomeje kwitegurwa mu bice bitandukanye. Twe icyo turi bukore no gukomeza kugenda tubatunganyiriza ndetse tunabashakira amakuru y'ibizaba bigezweho ndetse n'ibizaba bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Reka dusoreze ngato bashimire cyane, tubibutse ko ngato bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri ubu dukurikiye bwa mbere w'itucyo ndasabone ntuzongere guce gukunda n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.